Olekir tu le ngai thatu zong te in zavain chipai le vekule hey social media car pakhat XUV etik nilovar truck zuar ti ang reng thai ran ang chi kha alar khop maya FB kan lu chuanin page tina mutura omani hey kan buang hian aizol city hian in hian post anon siama rin lo tak tak atheng chhozel aizol veng pakhata parking a chuan he thil hi atheng veng dang po in an lati ve zeu zeu mai thei aron tia eng po ni sela eng khalak chi ange tuna hey kan en ang hianin XUV ni truck zuar SUV te pon tia o tiang hi parking an motor da la ya an lo zia sakani mo hey kan buang hian trucks zuar trucks edik ni lo trucks zuar motor ten tia izakem trucks SUV te pon tia drug edik ni lo drugs zuar tiang chi kha izakem drugs SUV plus ale SUV de haha ti de drugs SUV o atamani eng poni sela mi puin eng comments chi angi an pek tuna kan here lokang mi pui comments kan en lokang mi puin eng comments nge an pek ka eng tin chi nge he thili an ngai tuna kan comments poimo zual kan thirang hey mi zani somni la in comments am pe ya ti chuanin mi sang kha zaruk chuang in an like bokani andik puya hianin ti hian arong commenta thil diklova ho sakhi a thalova kan ti lo tur hi ani ma se then khat thosa hi chu kan thik ani in ka hreda utrin en tirnan veng pakhata sarkar na thok a lo aya khosanduam lo om ta se pathian shrem hun ngak deuh tlat an tluk sia thun lo ngai event rove da utlat thi an om thil diklo ti tu chu eng huna po man chu in an om ang ma se lo phur ve chiam hi adik berem ti kalo ngai tu thin thenom ten thil thar nei ta se lompui ang dewa omril ru ran te po hi a om thei ome eng po ni se thil diklo ti tu te hi chu manzel se midangin an ti ngam to lo na turin adik ang reng khop meya comment sia dang kan Philippine bianu period tour in Trump thik tu chekoi so in Sri Khak na te hi alo niange poi viawang te pon ron tia ti chuanin fan ai ding a hian ti hian arong comments ve boka he thil hi adik nge ani chuan he tianga kan tingama kan endong ngam zel chuan drak lo tho hian nuaman ti lowanga kan thian fai chho zelang ko ran le khotlang hroi tu te po hian an sumlak lu na chui ma salo chuan mi malin ko ran le khotlang ta na an thil sponsor reng hi committee in uluk takin chui ma sa zel se committee thuthluk zelin kal se a himang hi chu adik khop mai ti hian dan phal lovin an sum donga mi chung ko chiat theina an zuar ani mo mi chung ko ti buai thei thil rui lo an zuara amaro chu kan ring hlelani engma thoksi lo ho sado mo tho nei lo ma se ho sado hi awm thei ring hlel reng chungin an so ma pakhat pek te kan la thalhelatin NGO veng chunga enga mo NGO am pe ya engemo ni khuwa suman thole thina ti khan NGO ber in an za tlat chuanin an zalen ani maya hi boi thlak khop mai sum kan pathian tali tukhi a boi thlak ve ni pollution le insurance athito ten ron tia champhaya chuan ching vet ta se motor moi do rang na sa fe avan tam don ve Harley Quinn Libra hian ron tia champhai lam a kha chiang viau ni turani manga izuala mi zo hian helama chuan an motor nal tak tak lo tlang hi ambulance ti in kan lo clear zui thap zel maya puya ralte hian drugs du lo tak tak po hian tharum an la tho ve hun a thleng don khop drugs zuar thin point arukin security an nei furang kan la in phil zeu fo nge yang he chuan ngai tu na ti thoi khop mai he drugs awangin he makdo chu he drugs addict ina an ruina tur tuk na an lo vor te hi chu ngai khata then an la ngai do theya amaro chu an fa ta po fel khotlang le ko rana in mang an ma ni po fel ma se mi chung ko chiat theina zuar du tlat he tiang hi an oma a boi thak khop mai mo ko ran tha tham du chuang si lo enge van ram kai hi kan tum ve lo nge ti tur khopa nun mang hi an om ve le thina ni a boi thak ani LD sa hian mi mal in khut na enge mo wang mai an
aron timul pho hi in niang e thil hi evidence mu tura om si lo chuan a boi thlak du thina ne aron ti adik ve khop mai ni e mimal in ti mual pho tumna te alo ni palkhat chuanin defamation case te po a file ve theya evidence mu mal takan nei nge ni nga hemi motor nei tu te hi an hre chiang viaw a ziak tu te hian eng po ni se kha chu thu dang te po thu thar dang te po om le zel tura nga yang Lucas sianin motor park na mun khi aizol veng lai awa ang ve ani chung khi lai parking ve la khian zanlama tleirol tlangwal mi pa me chi spot an om thin tlat ani ve thei tlat tleirol hoklak thil ti po ani theya tin ani lo thei bok site a le b om ve thei ani amaro chu motor nei tu te hi anon tong chu ka ngem hriat ani bik lo ani ruat puya 21st sianin heng ho wang hi alom doctorate degree nei hau lo injection vein mu thei deuh veng tin hian doctor kan nga pha em ni aron ti vele boka nia vein zong mu thiam deuh doctor ni si lo khi ke pon hriat kan e ani mp varte khovelom chung chon rui lo hi a om reng don eiru ho motor hi eiru motor mi puisum ram develop na sum mi pui chan ai sum ma leiti inti ngam lo kha arui lo hi kan du ti na ani lo eiru ho hi chu ko hrana ni se upa a kan la thlang deuh kan la thlang ang deuh dawa ka ten lutuk thui aron tia zoram mi pui teril ru comment satang hina lang theyani aziak tu hian ti mual pho atum ve hrim nge ani ina apuang sok ti te ngai tu atel a tha 23 true November ma lian te hian he apui do ne a hre chiang ni tura ngai phot ang hetianga azi ngam chuan pute zara kata ten ron tia zone hian hriat chen tak te ani chuan va thadon ve rui lo zorna an le ani chuan road dip vek thei zok se aron tia mop rule hi Mizoram a thleng ta zeu zawa tun hai chawa mop rule a hu hawa sa ho ka thu chiang po hrelowa thil ti vak hi chu a thalem lo evidence kan neya danan bo cheni chuan police a kala ko da kala khin mai kha a fin thak zo kani sa ho ka in hor khoma thil ti vak khi a Christian zia lo many som pariat khana insurance athito ti kalo soitel ve mai a thalu tukram mi puita huaisen takeni tang ngam ho zelang te panon te inti mual phona ani lo chuan hetia tingam hi katnuk se a tha comments to hi chu kan share tuk lawang HR hian azur lawa in nam hnoi lo ani chuan poi khopang alo ni ani ero chuan le thavio mai chintam vio chi poni in ka hrelowa in chiang vio te ani chuan ti ularis si lo vio mai theini ron ti ve bok ni eris amonia dan phallowin an lo sum dong mo eng po in lo ti sela kan hre chiang ani chuan police ate FIR thelu tin court lama te po hek mai turani hetianga dan bo chiate dan bo chiat na mang ve ka hrem hi chu a Christian zia violo ani Jennifer Varte hian ediko hian azur ho hi ariral se an du zia chu mo leitura omlo ti an hria tunlai phei chu an lom lu tuk ringot chu edik kan ni lawa kan hriat pui tlat lo wanal ruati kan gangster ve zeu hi ngai to eiruk na lei te hi ziak kol ngamila eru ka leite hi ziak kol ngamila aron tia VL chang te hi na ron comments thui khop mai kan chiarang khovelom chung chun drugs si arem don lo tun aya drugs chak zok le thalo zok te po alo la chok le zel don chumi ma chon ngam tur chuan in chung khur atanga injir tina tha kan fa te kan don tam tira pathian chawa anril ru ampek theinan nu le pa kan poimo le ti hretharila kan fa te kan enkol dan am poisa man dan thleng hian hriat sak vek tumila nu le pa te hian kan fa te kan khong kan kom ngeya thian dang ma mo lowa siam tum hi a thaber ka han soi do nanga asoi le atakhi chu a in har le khop ang ti chu ka hriama se pathian nen chuan eng kim hi a olsam thin thakop mai arong comment simo Michael hian ti hianin Michael rentlei Michael thinlai ne ma rentlei hian ti hian arong comments vele boka rilrua am vengte alo langa veng dang po ani thei tho boka VDP in an lo vo hrep to anga a thin rim nge ni don veng danga zuar in safar line an lo pedu lo zo he thilli a tha ti na
ril ruwa alo rualin smuggler ho hi an chenun rong ve anga an nei sum mang hian tual thi an pheu pheu mai ang ti po a hlo khop mai drugs a hlur sia kan ma ba khi a che khop mai kan fa te lo than len na tur kan ram hit su nga lel lo ve khop mai adik ngai to na ti thui o ngai to na ti thui kha chuan RP awang si hen FIR the lut ka support tiang hi chu mi thalo che dan noi za ten an shalania motor ti ran wangin tu man an sim pha don po ni lo adik vele reng lo le atira an asset pool of a house a holir theile building de hian alo tur ve palange ran ti le a motor nei tu hian a zuaranga chuan a zia sak tu khi edik a anga a pe ve phal lo anga thinri mina zia sak tamai emoni don le ran ti ya Jeremy Colney hian thil tru lo takani ka ti ke chuan chuti a hrechiang hle ani te chuan report mai se kitiami property lo su sam chiam khi a thalo adik lo bok anei tu ten CCTV footage vel an han enanga a mel le ani na hriat thei tur chi ani phei chuan case or zok dai lawang ti po a soi thei lo aron ti vele a adik vele rang mai ni a hrechiang view ni chuanin a report mai sela hetianga mi lir thei mi ti chuanin ruat te hian ti hin aron komena khiti lo dawa drugs zuarani reveal dan tur kong dang chu a om masange in alang duain a thairang tu hian second thought a mang lo deuh mo ati theing ka hria side b kala mu shalom lowa mi mala in hir hona nei sa awanga thil ti te po ani mai theyasin chuti ni lo po ni se hetiang lo hi kong dang le thazo ka om nge in a rin om aron ti vele bokani eng po ni sela thu dikani mo nilawa mo mimal in khuat na rong akai do lek ni te po in alanga he hi chu side b lama om vele kan ron tar lang vele tura te po nga ila athang